Okubalekile la ukuthi thina senze sho ukuthi ulwazi silethayo luyakusiza eliyakwelekelela livula ingqondo libuyise nethemba ke noma likunikeze umhlahlandlela dokotela kwenjani hayi siphile phasana njani siyaphila udokotela uSimelane Simelane kuphi ePetrotif isifundazwe eMpumalanga isikoti ke iningizimu Afrika so ngifuna sisenze kanje ukovezela udaba lofuzo ukhona umuntu ukuthiwe ingane imikhulu ekuthiwe ingane ifuzo babwayo le mhlawumbe ngaba yinseka ngaba into ezithize mhlawumbe ukuma ukuthi uyifuzo baba kodwa la ukhuluma ngokuthi ufuzo ukhona ufuzo olubi yabona awusikhuluma ngofuzo olubi uthi usinabela ngalo ufuzo lolubi ke lingafuneki ngizaweza example ke sibonelo na umzali wakhe lo mntwana ngibabe wakhe manje babe wakhe uyahlupha kakhulu yaziwe endaweni kakhulu kuthi hey akadlale engomeni uyeba kakhulu akayishiyi ingomo aseba la ingomo ke ekuzalweni yagcina sazala ingane makayizala inde ngane sekusuke lengane ihamba la inyathelweni zakhe ini yena yiko sesigcina sesinalifuzo lolubi naye ingane ifuze baba wakhe hey nangozibani ufuze baba wakhe vele nyala usowuntshontshe lapha kazibani nyala usewenzena kuyazibani lapha yake yini nginalifuzo lolubi okay usho ukuthi no kungenzeka nanomama uthola umama wayesenqamgwaqo umama waye umuntu isimilo sasinoxheka nengane isikhula ihamba khona lapho futhi nayo sehamba inyathelweni sekuwufuzo noma ningayiyala noma ningayikhuza ayikhuzeki ngoba lento iwufuzo usho ukuthi ngamanye amazwi lokhu ufuzo into engakhuzeki noma nimyala umuntu ayikhuzeki akakhuzeki uyamyala udlala ngesikhathi sakho noma ningamshaya futhi ngenzeka angashintshi angashinti endlela ngoba lento ufuzo na ngiyama bese sikamgwaco amkhuze ngapha nangapha ece njalo so senze njani kulofuzo olubi yini lena edala lofuzo olubi ngabe lo muntu ilesi sidalo esikuye lesi senze ukuthi lo fuzo lube selindlela nasengane zakhe kuyini lena edala kube nalofuzo olubi ilokuthi isidalo esingcolile lesenza lo muntu ebe senqamgwaqo noma isidalo esingcolile lesenza lo muntu abe yisela bese nenzalo yakhe yonke nayo isiba ngamasela isidalo lesibi lo muntu wangena sidalo lesibi wangena idlozi nalelibi idlozi ngaphela emadlozi awafana ahlukahlukene wangena nginalelibi idlozi lamngena lambatha wangasukumi ukuthi alungise lapha ekucaleni newahlala lamngena ke lambatha lapha kuyeke yiko manje ke sagcine sasecamgwaco wangena idlozi elibi okusho ukuthi kungenzeka kunomuntu endlolo kunimfaka induku nithi akayikuganga nimyala nithi akayikuganga aqhubeke hayi ngoba kuganga yena kodwa ilento emembethe wembethe isidalo sasiganga so lento ifuna ilungise usho njalo emuva so ngamanye amazwi uthi dokotela uma nibona umuntu eganga nimshaya kuthiwa sewuneyingozi sewenqiwa ingozi engenqwantala kodwa uyaqhubeka uyaganga akusiwuye lona akusiwuye kunento engemuva empushayo lela kuye emzimbeni yakhe hamba nale pushayini yena angene nje laboshwe aphume phela futhi abuyele naka bukisisani ke naka ukuthi yini kangaka phela ngoba songela lapho aphuma izuyabela yini wambathwa into lembi bamshaya cisha ukufa bamshaye ingoba idonsa ngamazinyo bamshaye kucisha umphefumulo usale kangaka uphume kodwa nje umelulama abuyela ukho izabuyele futhi akusiwuye nalidinga ukuyalwa akusinto yenduku akusinto lokuyalwa ukuthi elashwe lento ukuthi isigulo iyidlozi elingcolile yebo kusuke lapha yini kuye lo ngoba naye uzaqhubeka futhi lenzalo yakhe yaqhubeka futhi azale futhi ingane kube khona ingane usho kaba yi5 kuba khona ingane eyodwa nje lazawulandela nje yena ila enyathweni zakhe wehluleka baba wakhe kuvimba nayo into naye so lento uthi yavinjwa lento le hayibo ivinjwa njani ke manje nangoku umuntu sesiyambona uyisenqamgwaqo nangu siyambona uyisela kukhalwa ngayo uyabatshazwa ngapha nangapha le fry cent useshayiwe hayi uyaqhubeka la mndenini uthi wena lento hayi wemndeni ingayivala lento awusicakisele ya maka njalo kusima ukhona lo mndeni sesibize lo mndeni silibuye edlozini lelibi lilangena nangu uzibana ngifaka ukuthi elamngena sicale le umkhathozi lo mntwana lo washona baba wakhe
sifuna sicela lapha yini kubaba wakhe nanga lomkhokha lapha kulo baba wakhe lesifuna siye khona le qala inogeza lo wababa lo wandlula emhlabeni eganga vele enesandla anesandla sengintshonje sekweba niqala kuye anduba nizobuya kulomntwana sesibuya la kuye ke manje so uma niyale kulo baba kungathatha izinganani ukuthi niyokwenza lapha yana kuyisikhathi izinganani ukuthi niyothinta ithuna lika baba niye ethuneni noma niye emsamo sicala ethuneni ngaphambi sibuye emsamo nenzani ethuneni lapha ethuneni lapha ke siyokhuluma naye siyovala nadlozi lamngena inliyena laphaya lelangena ini lele libi siyovala indlo yadlozi elibi lapha yini kuye siyokhipha ifuzo lolubu lapha kuye manibuya la khaya ke emsamo senenzani khona futhi into enenze emsamo phela seniyile ethuneni na uvala umkhokha lo wedlozi elibi sesibuye emsamo siyoxolisa phela emsamo ukuthi hey asibonanga phela ukuthi thina lidlozi elibi lamngena kuzibani sesiyazi basitshelile sesiyakhuluma nabantu abadala emsamo ke hey siyaxolisa lemsamo besilungisa naku namanje sibuya lapha kini nabadala siyoxolisa siyovana into nalifuzo lolibi kuzibana wakazibani wow okay mase niqedile emsamo seneze njani seniza kuya ke manje lo saphila ke manje nenzani kuye niyamgcaba nenzani niyamgeza nenzani ile nenza kuye asimgcabi siyomlahla yena ke ngoba siyaphila ke manje sifuna siyomlahla siyomsebenza siyomlahla nalifuzo lolubi siyomthinta lesigangeni manje solahla kona siyongwaba ngoba uyaphila iniyena konke lokhu nalifuzo lolubi lihamba nalo iniyena mani nimlahla emfuleni nimlahla entabeni nimlahla esigangeni nimlahla ehlathini ulahlwa kuphi umuntu onjalo umuntu onjalo uva ulahla esigangeni ngaphambi kusesiye emfuleni inaye unamse esigangeni nimlahla emfuleni senokwenzani ke manje emfuleni phela sesimiso sozomhlambulula emfuleni sengumuntu manje lomusha sesilahlile lesila nayilembi lesigangeni emfuleni sesiyomhlambulula ke manje ke sesiyophamisa idola zakhe ezisha manje sisomgezi semhlambulula konke kwakhe ukuthi hayi akube kuhle manje ke kusondele ke manje nedola ezihle lapha yini kuye sesilahla njalo sibona njalo lo muntu ayisegezekile lo sewuhlambulukile silahlile idlozi elibi salilahla samhlambulula siyini sizoyibona amaphupho noma sizobona ngenkambo seqala manje hayi usenza kahle yobonakala ngendlela yini yakhe nekushintsha ini kwakhe kusi manje hayi bani vele sowushintshile manje sohamba ngalenye indlela babona nje umndeni ubona ukuthi hayi kusenyeziwe nemambala nangu zibani manje sowushintshile nangoma zibani zofuna umsebenzi manje ke bangandeni indaba nemsebenzi inina ke uyashintsha nimbonje uyaqala uyashintsha songumuntu ini manje kanti basasilwane sesisuku lesilwane besembethe namzimbeni wakhe asikhulume ngasivaleke manje omunye kungenzeka uganga nje kanjena wandluliswa wathatha kanye base bayamdlulisa manje ukuthi ebenjalo ezebela nabantu abazombulala noma wafe balo walala nendoda yomuntu base bemcupha ukuthi oyela nendoda yami uyolala na wonke amanye amadoda azathola isifa bese uyafa noma lona wathatha imbuzi yami ngoba uyithatha imbuzi yami ufune ebeze eyokwebela labantu bayomdubula bambulale into enjalo ke niyakwazi ukuyilapha yini ngoba lena ke sesiyidlozi manje wathatha lo muntu base bemdlulisa ubuthathile noma walala nomfazi womuntu usiyala nabo bonke abafazi babantu manje hayi siyakhona ngoba phela masimendlulisa kusuka endluliswe yithi uyokukhamba nje ukhala lapho useyintshontshelo yini lapha manje la sithi hayi lo ntshontshelo angcono simendlulise manje yithi simendlulisa kugcina sandlula lo muntu lo so masimendlulisile ke cha siyabuya futhi simbuyise manje ke sesikhipha nayo sayifaka lapha kulo muntu ukuthi abuya aqonze ngoba bese uhamba nje balo muntu uyabona ukuthi sondlulisiwe yini yena so sibe sikufundele lokubuyisa umuntu owendlulisiwe ithi ayifane nale yokugeza umuntu osuke enedlozi noma isidalwa esuke sisingcolile sisibi simgangisa simfebisa simenzisa yonke into akufani sekuhlukile yayihlukile kusafanani manje sekuthi isikhathi eside usila ufuna siye lapha la kwenziwe endlulisiwe sefuna sitabe esendlulele akuyashesha lokuye suse sendlulela lapha kuye simiyaza ngaphinzi agange futhi waphinda usayibona yena ke manje ke niyakwazi ukuvala umuntu ogangayo ukuthi angaphinda agange uyavala uyavala ngoba umuntu uganga nje khona umgangisako yena akayisuke nje ayigangele nje yena khona umgangisako yini lo muntu angacabangi imisebenzi angacabangi lo naloko acabange nayo lokubhekele idlozi ufuzo olubi lwengalidalwa idlozi
ingadalwa isidalwa esikwembethe ingadalwa ukuthi kunethongo elithilela liganga bese ilento iba ufuzo iba ukhondolo kuthiwa ke ukhondolo lento yayenzwa ubaba omkhulu yenziwa ubaba wakho yenziwa uwe lokuyiza iza kanjalo nokuthi uthi uyaganga nje ugange nomuntu orong noma ugange nomfazi womuntu ulale naye bakundlulisa ulale nabo bonke abantu bafazi abantu yalapheka ke lento leyo iyalungisa lento leyo usho njalo dokotela siyabonga kakhulu ke usabheka umfanekiso oqoshiwe dokotela uyakwazi ukuthi umthinte uma ukuthi unazi izimpawu zokuthi wena ngathi kunokhondolo lofuzo lubi ekhaya umthinte ongasa hesitate uma ukuthi uyabona ukuthi hayi umfowethu ngathi uwandlula ngobe nabafazi babantu kangaka ngenzeka wendlula yadlulisa abafazi msukumani masinya nimelaphe ngoba zoluthini umuntu uyafeba nithi ha uyafeba kanti umuntu wendlulisa walala nomuntu orongo wendlula so lo bathi abantu ha uthanda abafazi lo muntu kasinjalo akasiki ukuthi uthanda amadoda lo muntu mani wendlula lo muntu noma sidalwa ke sipi ayilashwe lento siyabonga iblessed hayi siyabonga